baske kore da hele ber basko hele ber bas hele ber baske kore da hele ber baske me kore hele ber baske kore da hele ber basko hele ber bas hele ber baske kore da hele ber basko hele ber Dengbêjî jinê de hatî. Tiştekî ba keşe yani guhê xwe de me qasetê Şakiro mesela yê derî tamaşeyê Eyşeşan yê Meyramxan ya kî dikin hemen hemî bêjin jinan gotine kilama. Ser mesela evîniyê gotine, ser birakê xwe gotine, ser bavê xwe gotine. Ev tişt jinê de hatiye dengbêjî. Dengbêjî jî gotinê de gelekî zor e yani. Nefesê de, boğazê de. Gotinê de yani tu xengîn nebî dilê te pir neşewta tu nikarî dengbêjî bikî. Eyşeşan dilê pir şewitî bû, pir dişşewitî bû. Pir kêşiya jî. Ji ber wî ez gelekî guhê xwe de me Eyşeşan. Li İzmir'e vefat kir, tu kes bê nehsa mesela. Ji çi bû? Ku eva jin bû, qebûl nekir, hevîtî qebûl nekir. Malbat hemî xwe qarşî derketin, mesela li hember derketin. Ew jî çan kir, serê xwe hilda derket, bi hestê xwe, bi evîndariya xwe, evî tiştê anî ziman. Tu xwe jî zanî li Îranê, li Iraqê, li her derê Arifê Cizîrê ra nizam kê ra yani qasetê wî hene guhê xwe danê. Hemberê mêran wekî çan şerekî kiriye yani dengbêjiya xwe din. Jiyana Eyşeşan da tiştê wisa hebû. Yek heta ser dayîka xwe jî derxistiye mesela. Ama wî derdê malbatê gelekî keşe yani. Yani eke bidî tane de bu kuştana yani. Kuştana wî hebû. Yani çi qaçan hatili serê me Yaxanê Eyşeşanê ji aliyê malbatê ji aliyê toplumê guhê hatî serî te de jî aynı yani ji berse hayata te jiyana te ji berzemiş Eyşeşanê me Yaxanê dibê Eyşeşan ji got aynı wiha ji mal ji bo xatirê dengbêjiyê got bila jinê me li pêşa jinê me webe ji bo xatirê dengbêjiyê Eyşeşan ji gihîşt malbata xwe hêla ji hat ji serê xwe hema ew jî aynı şibete me ji xwe re mal girt malê de dengbêjiya xwe pêş kir ji em bêjin Xweda ji efa aza kir eke Eyşeşan me em xwe ji neba em jî nehatine wê durmê çimkî ewan ji pêşiya me vekiriye em çicar ji wan bîr nakin ew çimkî ewlkî ewan ji pêşiya me vekiriye eger em ji kilamê em kilamê em na ciwan yani ji topluma da bêje dedê me got em ê kilamekî Eyşeşan Nemerî bêjin. Valla nakşinim, baba nakşinim, valla nakşinim, dae nakşinim, derde heviye, valla nakşinim, derde heviye, bella nakşinim. Mesela malbatavi geleki şerm kirna, şuaya fedi kirna. Rabine dana ser heviye, uji kabul nekiriye, terk kiriye, derk ediye. Jetse pe aşka xwe, pe evîndariya xwe, pe hestê xwe bî dengbêjekî çan jî ku di dunyayê de navê neyanda kirin. Dedayê derane bila bişewite mîrana ela eber vî bayê devî sibe qawiş batîna babe mirebena xwedê atiye girêdanê. Ji bo min gelekî jiyana min da ew nebe dibên behra ku masî tê da derxin xilas dibe ez jî dibim yani ku dengbêjî nebe ez xilas dibim. Zerna bêhna min teng dibe mesela datinim heta xewra diçin
کو بهنام من دا از رقم هذا دلم بيشه يعني اسبي بهنا خافرتك یعنی دنگ بیجی زمانی دایی که از 7 سالی مدرس بوده از بوم عاشقی دنگ بیجی عیا از هاتم نفر نختی جان از چون بجبر از برپاس جان هات یعنی جان من تایب استان به تیوات من هنگ من قاصد گهدات کرد یعنی جه حس کردن دنگ بیجی دلی مهبو اما از دور بوم دستیم ند که هر کسی که یعنی از جه درد خواجر بیج به مدنگ بیج فلان بی نجار اختیم واسه گهدات که دلی متصوت بگو خواست اج ها جواها دنگ بیج با ما آزادی با ما جبن دستی در کتبه يعني أو فكرة هذا دليل ما تدعو صاليا خلدي ولا لا 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 بروجة نوال نولا صالا لحتى وما ملكة الزيد عليوال ما دمو دستي على مبيو سعد عزد الشبيوال جمع بدك زندانه ودر قطع در الحشه وعشه مليسه خبه 7 سالية خدا عيا يعني عمري ما هذا 20 سالي من شوانة تذكر جنوان ده أزمة من شوانة تذكر يعني بوري من عيش في ظلمة يعني اختي از يعني هم بتشون اجبار بازه اكي حوالي مجي يعني حوالي مجي ظلم بود هم اي جنبو اما از لالي هم اقاس بو اش بيان ظلم ما شكي ميدي مازم جا ندا ديوان لا بيش ازبو جايني مثلا انت بيجم حبون ما فلان بيان شو گرتبان هبو اما نت گرتن ديكو از پیش جو خودیتم ندید گرتن بعد دید پیش که اول سال از کردم دنگیشی اینها مثلا بخواش شوال گرتیم آدم و دستی عالم و سعد عزد الشبه جمع بدك زندانه ودر قطع در الحشه وعشه مليسه خبه اما عشاتني وكا حشه لكن غاز ميوان وميوان خده وتذب ومبشتك وانك خده دنوك جيان از قيز بوم مثلا 14 سالي خدا زوجي شخوی چقدر من نزانی که زوجی چیه چنونه یعنی بجم هات اما ما هات دور ده هفدودی ام زوجی نهورا فقط بری دا بجم جبو جیانا دنگ بیجی بمرا هبی بری دا دنگ بیجی مثلا بابم دنگ بیجو دیامن جارنا دا بود جنا اپکی مهبی گلکی دنگ بیجی کی هجای بی هاج قصتی با مهیه از دنگ بیجی جوان هیم بیم وقت ام بچوک جی بیم گلکی گوی خوندا رادیو ایریوانه مثل 104 ویل بیم یعنی دنگ بیجی رحی مرو دا تنه به مرو نکاره بته دنگ بیج زحمت بی یعنی من اتکار یادیسا دنگ خواه به حس خواه یعنی دنگ بیجی خواه بانی زمان چونکه جبو ما قدخه بیج بو جنا کرد وقتم دبونه 10 سالی جی دنگی ما بچو ظلامان گلکی جمرا بسکری تهاتم ندهشتن فقط من دیسا دنگ خود در تخست حاجی می سود دا عین لیه مدالیه تچه بپیشیه دا الباشر داتنا بنسیه گلو رات که بهویه یعنی دنگ بیجی جارنا دبشتم مثلا باب زاران دبی بسه ادوجه مرنامن دنگ بیجی هم پورات بچه گوره جبهری تجانه بجنه من تن اوی تشتینه که افچم که کار میه جه آلیم مالبات دا گل حسیزی هم چید بود ند یعنی جنت هلان از دنگ بیجی بکم گم حسنه گده دنگ بیجی بکم تجشکی چه که تجنه که دیده چون بچنا ملت دعا خواه تبي كشتان درسي واصل متكلم تازن اجا واصل يعني اني تحت درسي واصل متكلم ايش نت كده سليمي اجي
رحیمیت همیا اثر نینه اوش تماما نای مجادله دانم نای اوینه و السالك از لور یه جمر تلفن نکن وقتی او تلفن جمر نکن شجر بانک بگید جبوی چه جبوی خاطری بیرد ده چه دعوه کردیتید که تو به چه دنگ بیجید کی حس نکن ده پی خبه مف دنگ بیجید که مشکل سری خواه یکویان دنگ بیجی یاش کشته من خوان دید اصغر عادی من دقت يعني قصة من تيبي من حاضرن جار هبي من تيبان بسري من قصة من جيت ذا بوقت تشتك تهات عقل من تقيل قصة تذكر أجد قصتي هندي مثلا هر بس خواج مثلا تشتكي كوا إلهام تمن از قيتك كلام من هنا سر أفيني جي هنا سر شورشي جي هنا سر بيجم جيانا جني خوش كي هر تشتت نوع دنگ بيجي ده ما متشي قرتي از بيج اگر از سید یکی قاصد یکی از بین مماله اگر از گوی خدمی ده از 2 ساعتان اگر از 3 ساعت بومه که باسه یعنی چه خواست لاجه که زور بیمه چه خواست نه بهیسته به از دگیره یعنی خاندنامه چنینه یازیامش تونه بیشتر تکیامش یعنی بیشتر گلک تونه دی عوض بیشتر که جگل حوله خودت قلتینه اما اگر از گوی خدمه یعنی از خبرتای بکم از بخواه که مفعل که یعنی عدد بیشتر از الله و اشیابی لاجیبی کلامی بگیرم که امکان چی نگه بگیرم بیشتر یک کلامی از 20 حبا زانم ایا 25 حبا اما گواندیج ایا 30 حبا از زانم یعنی من ام بیشتر یعنی 2-3 حبا نه من سر جیانا خواه چه کرن جبوی حیاتا خواه ولی هیچ ندای خسنه پیاسه مگو از قصد که بدهیم جه آلبونه که جه دست هبی امکانی هبن از آلبونه که چه کن از اخم قصده ولا وزد گری یا ولا سرات یا هوار خودش بینال جگره چاله رو وزد دوای ولا من بالا خود دایر وزد چای خود گرینه نواجما چیان شخصی عنیا چوما چه مدلی لیدرینی چانی چکاست چیانه ادی هم اما بعدا ده چه قاز دنگی ما هم بعدا جبه صبر خواد هم جبه يعني عشقا مجيرة هب ازرمش مستيك يا كي مداز دبا غيخوا كشوا بدشوا نقرد لولو بلود لولو كشوا بده بزدانك تشد لولو بلود لولو كشوا بده بزدانك نقرد لولو بلود لولو
چرا دب ترازه داک چه دلوی لو بلوی دلوی لو چرا دب ترازه داقر دلوی لو بلوی دلوی لو گوشه و بنشه و نک چه دلوی لو بلوی دلوی وکا جنا کرد از دبیجم یعنی جبلا جنید کرد جنه می نبن دستی جا از یعنی جا هدی ام بیجن یه شکری جی بلا بن امر خدا نبن یعنی بن امر میره دا نبن یعنی هر دم ام بیجن یعنی سربلندی هر دم یعنی آزادی آشتی اد بجم ده هست جنه دا ده دل جنه دا چه هبه گله که اوی بده دنگ جبوی باشه چونکی ده دل انسان دا گله تشنه مینه دما که تو خواه بزانی تو چاوانی نوایی تو چند تجی تو چند کاری گله که تو اوی بکه یعنی بتره حبه یعنی که بتره تو نبه تو نکاری تشتکی که بانگام حمیل جنان اواد بیم بلا لخواه بپارزن هاجا خواه بین و بلا بین باندورا ظلم زوری زحمتی کید و بلا او به نمینن و اکی او انسان دنگ بیجی جی پیرا هبه بکار دنگ خواه بده جهانه بلا تو دلی ده نمینه بانگام لوانه شبت ربع زريرو